Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ïarapborsing karbani Ïakhaid hakajingya khun persha yau sorop kumar katba Shanbor lang marbanyang ula sya remno ha adil kumar haka professional boxing kabala penlong dari United Professional Boxing kabahap hapo ke Indian Boxing Council haka khat artrik ukalal lingkot arajar arpusaw ha Mumbai. Kini kalong kajingya khat ka Nyngkong yau Ïarapborsing ha ka kerdan ya khun jong ka bantamweight bat kan deiru kajing sya rem ka Nyngkong yau Shanbor ha ka super flyweight. Kini kalong ru ka Sien ka Nyngkong ikini ki arngut ki rang Ïakura ka jela bakin keo Rynsan hau ni usnemu betmai bat ru banyak khun hadu prawat lani praround ha kini ka Rynsan Ïakura. Haswa ban kut jong usnem arajar arpulai kini ki arngut ki rang Ïakura ki lala ban Korea ka jingjab ha ka bau Shanbor ulala ban Liem da ka technical knockout tang ha ka wat ka Nyngkong ya orang Ïakura na Arunachal Pradesh ukumar gurung ha ka Arunachal Pro Boxing ka balalong ho benai naiwing ha itanagar katba Ïarapborsing pat ulala ban Liem ya orang Ïakura ubana Haryana usahil Chauhan lingba ka technical knockout tang ha ka wat ka Nyngkong jong ka kerdan jele kai super bantamweight ka balalong ha ka arpusantrik uno pra jong usnem balala. Kini kan dai ka Sien ka bahnyo yu Shanbor ba ulayo ban keo Rynsan ha ka pro boxing nado ba ulajab South Sien pat Ïakhaid Sien katba kan dai pat ka Sien ka basaw yu Ïarapborsing hadin ba ula khur jingjab Sien bat syarem Sien.
Alright, ladies and gentlemen, bout number 5 in the flyweight category scheduled for a total of 8 rounds. And judge number 1, Surat Chaube, scores it 77-75. Judge number 2, Tejas Patekar, scores it 75-77. Judge number 3, Rohan Singh, scores it 76-76 for a split draw.
Alright, ladies and gentlemen, the part 2 of Adil versus Shanbor Banyang saga. Bout number 6 of our main event, which was in the super flyweight category. Judge number 1, Surat Chaube, score set 76-75. Judge number 2, Rohan Singh, score set 75-76. Judge number 3, Kundan Thakur, score set 77-74. And your winner by split decision from the red corner, Adil Rajesh Kumar Singh.